Rombongan siapa Pak Ape Jomai Papua, rombongan siapa Nenek Dia Jomai Papua, rombongan anak Laik Membaya to sampean, rombongan Pak Bintang Daya Mai Limbong Rantialo Talung Lipu, rombongan Bati Neeko Deran Batu, rombongan siapa Pak Delwan Jomai Manukwari, rombongan Bati Ne Jepri Deran Batu, rombongan siapa Pak Delwan Jomai Manukwari, rombongan siapa Nenek Clara Talang Sura Buntao, rombongan siapa Nenek Iren Marante, rombongan siapa Nenek Yaya Buntu Kune, rombongan siapa Bung Axel Makassar, rombongan siapa Pak Iren Tumbang Kalua, rombongan Sari Jomai Makassar. Ya matatu salurar saluku lau pasaka kalian alalendo tamasang siturusan mapempisan diong tema allo do temo. Oke, itulah penyebutan rombongan untuk kloter pertama hari ini di prosesi adat Rambu Solo almarhumah Nenek Api di Tongkonan Todurian, di mana hari ini akan berlangsung seluruh kegiatan yang disebut dengan Mak Batang atau Mak Tongkon nih, di mana hari ini semua tamu-tamu dari anak cucu almarhum akan hadir di peletaran duka pada pagi hingga siang nanti. Oke, jadi kami dari host mengucapkan selamat mengikuti acara kita sepanjang hari ini. Jadi sebentar siap-siap keluarga atau rombongan kloter pertama yang akan memasuki ruang tamu di halaman Tongkonan Todurian di Lembang Patak Padang Randan Batu Toraja Utara. Keluarga baru saja siapkan diri ini. Oh iya betul. Dempat rombongan menyusuli ta patana rampak talinganta talingaduan ta kapalidan maya-maya suling pa perang lintang kulangan pa usaburara sangat pada tuntang yang itu rombongan siapa Pak Jenny daya memengkepe, rombongan siapa Pak Lipia daya Maisadan, rombongan siapa Pak Kidi Mengguliling, rombongan siapa Pak Depi Todurian, rombongan siane Rakan Tosare, rombongan siapa Pak Kim Batu Rilus Tondok Bangla, rombongan siane Alex Tondok Bangla, rombongan siane Rani Mengkepe, rombongan siapa Pak Agu
Tambunan rombonganna siapa Pak Donna, Tua Durian rombonganna siapa Pak, rombonganna siapa Pak Sun Sine. Balolem rombonganna siapa Pak Pepri Makassar, rombonganna siapa Ngrora, Tua Barung-Barung rombonganna Mama Tuti, Tua Durian rombonganna keluarga Ne Angel Sura, keluarga Nenek Enda, Tua Lumi rombonganna rombonganna siapong Sika Karatuan, rombonganna siapong Depi Tua Durian, rombonganna anak Nek Membaya Karangan Sampian, rombonganna sia Nek Rafael to Sampian. Jadi ama to tu salurara salubuku lo pasakka kalian ala lendo tamasang situru sama bepisang. Yo, tempa menyusul bisa yang untuk rombongan siapa Pak Nawa Jomai Morwali. Dan dia tuh mangkah di Sabu Sahararata yang ta mulai sama boyo ta Melayo lantang dolo ta tasuk ta loma rombongan. Cek lo. Paano? Sementara pa rampo. May mangiro pa yung naapar kayo. Pagkapay bisa tu, may buda-buda tama. Iya. May lagi buda-buda si turu ta. Umbay ang kwan. Iya, bisa marumbong. Ito di sana yung tayo mga raya. Wow! Para tasugulo! Dita suram mo to da. Oh. Hoy, tasok mo kundolo. Siya, pabugi na indo. Kumampar na nga mga laluran.
Iya matu rombongan na Ape batu Papa Apeis Jomai Manado, rombongan na Papa Kelvin Domai Paniki, rombongan na Pak Meldi Rantebone, rombongan na Anlis Rantebone, rombongan na Dewan Rantebone, rombongan na Pak Santi Rantebone, rombongan na Widya Rantebone, rombongan na Dusun Rantebone, rombongan nama Kamba Rantebone, rombongan na Esli Rantebone. Pasiapan ada nene pinga-pinga naruo mo palolon na sola pa dende na. Tabe parandena tondoko simantang dan napang le. Dak mu tiram dan te tondoko dak mu li pangate daenan. Kena tiam bai ko bating kena tien tanni ko Mario. Anak panglolos sangka totongkon pangusuran doti langi turiang seleng sirenden. Tomanda uriatan nenek dao tongkonan todolona to bintin. Usaran dekaeran bisara to napo tau bunga dao banua nenek na. Kumua muyumba tondoko dinani muyumba inan biesun. Pontong ia patundan tomang mak kada nenek dada ia paru yang tomatindo bisarat to di botau bunga. Manda usai le sule kada nenek ngapolena ilang lilik na lepongam bulan. Dada untiro tuara bisaran nato napota bunga ilang pandan matarik kalau kumua kebendan ni ada nalembang lek ketunan nangisang ka pentutuan nalipu sanda kasalo la tontong ki si popak buntuan renura dan ki la si potane te kaboro. Tangla si pairisan ki angin membuntun na tangla si pasimbuang ki toda darinding mentanetena. La tontong ki si padiong lisun na pala si pailan sepon na kalepak. La tontong ki manda si ulang rara bintin si kadende bulan tasak. La tontong ki si tuntun tua la bintin ki si tande paraya. Ondong pirakaduka kumuala tontong kilaung pamanda unturenge narampanang kapak. Daki laumpa mata sakarian nabas sesituka pangda si kumpangan. Belana torroparia modio batang di kale taun di sumpatarana modio tondong to batangta. Lek napo makambang mo temay takinang piya na pumanimpa mo senderan lotong mulut. Nagikuatong mikede dio may itong milaw sandalin may. Sa dio mi may sa untang nanalambi. Milambi te tondo ko di salisang kaadayanan di tande bisara. Dia menanaikan dan mirangwabin na kabodoang pula tunan ng sangka na kalambunan nalo. Kemesaile sulegi kewentio tuaraki. Batang rabu kumura nenek balikumba di sosoi morang.
Kena kita duka tongan kena bakteng talali utang tatangga pala male tang tayo orang pala memboko male di potang itang memboko lalangan narak kemi maruna pandek Rondong na pengutulang didi angku saungan barang dilangi kurungan penggirit kalo anta makuk kuwa rokon na motoko dio mai ungkong mau sanda siluruna abadi kuwa na di nulagari kato dalangi na di manang nairi kabatara kuang mak kada bisa mapalutang salah-salah untoy konting nasungan Bunuhana ditulah kami rapangan doang ampuang talu sama buah benang Benda siapa di popa paraya di poparaya Anak kita meratasi posoe pasoe tatong tersiulang rara Binti si kadendek bulan tasat tanda maserona hutang si beaderan Toring bulan narara makambang Tiungga pantarisan sola rupa makaraina Taruh bulan atong kunal layuk lo Sukan daw denay sungan pak kalanduan sangka Tiumba pantaranak na Padang KPK Indoran na padang digesuk Tong nindo kapurang pangantual wangi atong nambe pelang barang bolu Tong na ditula kabuntong na bole tong na dilanda maniten atau sentana bola Tiumba buka pantaranak sola rupa makaraina Pantaranak na padang dibuntau Siayo kalamba Pantaranak na padang dimambela pangluluan na padang dilelean nuran tiumba Padang diwamena dolo padang di Papua Pagkapati umba duka pantaranak sola rupa makaraina Pantaranak na padang talu si ngayo tang siren lima siang bara tang sirin di tang si paroko kabutuang pula kayong kalampunan nalo padang talu ikutun kasanana pagkapati umba buka pantaranak sola rupa makaraina tiumba padang di popali surarak na padang di Sulawesi di popali Sunda Unggul tiumba padang di Makassar siayo kalamba Temai toran kundan mali onin na hubungan galang naruyang sarroto biyong lakuran dan nalangi Tiumba padang di Manado dolo padang di Palopo Pagkapat tiumba buka pantaranak na padang di Salisangka Tiumba padang di Karatuan dolo padang di Paniki Siayo kalamba tulak turiang na nenek mangan na sangka lo Sukan daw rena panglentenang panikuan Tiumba daya may padang nanay tiku kalimbuang boba kalimbu-butan sore-sore untaranak pandan matarik kalau tiumba padang di Sakdan pagkapat tiumba duka pantaranak na padang di Marante pangloloan na padang di Mengkepe kumua sombongan na katungkunan ta materaruk na panda di bolong upupen daunan na kamadan denanta tamate sangka kabutuan kurula belan na ulang rarak narara makamban perendem bulan nabukutang si peaderan nagi kuat dibungka sang ruang rinding barung-barung di pamadatu tikilang sang sesemanang natang kauranan lantang taulabi tatongkon marampa rok kebalarang nampak diketuk kapak tangsa suka si mantang risung rok korantian tuyu tiboro talu tang pindai yakna di pamakarimban balarang nampak napote di bolong di opema allo demo di patorong anasaran tean tuyun lakabanadelan di ope ula di pemarasan latanay si Tirolindo temay anak na dadian makalima na temay bingsu na tibusanan anggan na temay tepua pak na leso karuan na daluk sang pulunan na bidang talong pulunan dua temay tangketang dilambik na lati umbak si sarili sebut di babas kalak paparaya sappa di pamaluangan nasang lulunan tolek ikuwa tabek tarimay diong taruno si sambung siman rande palay dika diong rekka si tadoan Pata
Biasa kayak apa tuh? Biasa taruh sabuk kalau aku tuh tomat mah. Iya tuh, bukan banyak buah-buahannya. Jadi biasa gimana? Buku doang. Iya, karena iya. Sangat Yohan.
Halo, ketemu lagi. Ada gak gula-gula? Ada? Ada gula-gula? Wih, terima kasih. Saya dikasih gula-gula pemirsa. Banyak sekali gula-gula aku pemirsa. Oke. Terima kasih adik-adik. Nah, ini mobil deh. Nah. Kamu mau makan nih, nanti lagi. Aku ini tidak ada bang teman aku. Jadi ikut saja kamu ke Prene, si salamin tulisan Elokana, lako tomo aparenta, nalako pastor pendeta, nakita mintu solanasang turang potongkon, teta pe marasan ng lutemo, di sana ki mabata ate katongkonan. Jadi lagi patung tumelo te patuan, lako tu tonapatu. Mana mo kami karman mo sanay. Tedong na batine Jupre, inirandang batu na putang kasuru. Tedong na batine Jupre, inirandang batu na putang kasuru. Hindar ate no terisay. Tedong na batine Eko, inirandang batu na putang kasuru. Tedong na batine Eko, inirandang batu na putang kasuru. Ini narabaite, banyak batine dere ini to durian, na putan kesuru. Banyak batine dere ini to durian, na putan kesuru. Ini narabaite, banyak satu maksud domingan kata, na kumpan tiada enakin. Banyak satu maksud domingan kata, kumpan tiada enakin. Ini narabaite, banyak sari domingan kata, kumpan tiada enakin. Banyak sari domingan kata, kumpan tiada enakin. Wala na tiga dito, wala para makain ulan.
mega na menengkepe umpatu sa papana gepon. Banda sa papana mega na menengkepe umpatu sa papana gepon. Ini cara baiknya. Banda baki ini randam batu na putar kasuru. Banda baki ini randam batu na putar kasuru. Ino, pernah minta kira na pinjam pada Ino baiknya. Banda sa papana kilan gamit ng gulay umpatu sa papana gepon. Banda sa papana kilan gamit ng gulay umpatu sa papana gepon. Ini cara baiknya. Banda sa papana rin wamina umpatu sa papana gepon. Banda sa papana rin wamina umpatu sa papana gepon. Salah tau. Biarin lah ada bener sama suami. Kan pasti nan itu ke pertama lah. Serong ni Naya tua mitau nak kimi. Ini cara baiknya. Banda sa mayaya ito may tumutupunay umpatu sa naikwin. Banda mayaya ito may tumutupunay umpatu sa naikwin. Ini cara baiknya. Banda sa tungatin yung may tumutupunay umpatu sa naikwin. Banda sa tungatin yung may tumutupunay umpatu sa naikwin. Yo, akan bisa kita surat dong. Oke, gini dong. Ini dia lawannya. Banyak yang dikatakan oleh kalau surah engkau umpatu jadi lara. Banyak yang dikatakan oleh kalau surah engkau umpatu jadi lara. Ini dia lawannya. Banyak yang palingo na malingo, banyak yang palinta na malingo, rancalo kalau lepo umpatu jadi lara. Banyak palinta na malingo, rancalo kalau lepo umpatu jadi lara. Ini dia lawannya. Banyak yang iirin na may malante umpatu jadi lara. Banyak yang iirin na may malante umpatu jadi lara. Ini yang lainnya. Banyak siapa na irin lang may kambang kalwa umpatu sa naikwin. Banyak siapa lang may kambang kalwa umpatu sa naikwin. Lempar ke bay, pemirsa. Ini cara baiknya. Banda baki neruntu lamai bamba na putan kesuru. Banda baki neruntu lamai bamba na putan kesuru. Ini cara baiknya. Banda ada kali membaya rumah kesampian na putan kesuru. Banyak anak yang membayar lebih kesampian, nak bukan kasih.
Ito naman nila ako, ay mudah-mudah padu. Barangkalinya ke di Powau namun masyarakat Inalawate, banda pengelola alam baito malu-malu, umpatu sana enakuin. Banda pengelola alam baito malu-malu, umpatu sana enakuin. Inalawate, banda sana ipra namin nitete, umpatu sana enakuin. Banda sana ipra namin nitete, umpatu sana enakuin. Inalawate, banda sa kulipa na misala ng pato sa letuin. Banda sa kulipa na misala ng pato sa letuin. Kanina naite, banda papakili niya ng muli ng pato sa letuin. Banda sa papakili niya ng muli ng pato sa letuin. Kanina naite, banda papadeti niya todugan ng pato sa letuin. Banda papadeti niya todugan ng pato sa letuin. Inalawate, banda sa papanaw at may marapali umpato sa kanila queen. Marwari. Ya, marwari, tanya marwari. Ya. Eden parka. Iyo, di parampol ako kita tomatang kasuro, tometua. Iyala ta si pakaran, siya nenena Rafael, siya pira-pira papisolada, keamanan papatibas si Mataran. Niatu pribadi, las pakaran lo kami, temiana kata tomatuakta, na olay dalam nero, tapomir solanasan. Kuya semangat. Oke, baik. Di Gua Nama Kariman temai papa na tatang karang solanasana toke tonton si sonda tolangan dada tapa si solong torekem si sonda tolangan tonera putalanga unti mapakan katontonan ni si solong toreke toma kaponan nao usaran dekairan ni temai kamadan denami. Jomai kami itu di palangan tongkonan kada di parekete panito pa ulelean ki tole mentuara ma palidan rokoi sungan makaraeng ni masolana sangang lakuangana gayang ma dandan rara ma paramparan tulimbong diong balaran ng pana pote di bolong ilante lantang taulabi umpat ikembong balar nampatang salah suka na pote di bolong umpak marara kerantian tuyo tang pinday ya nga kabotoang pula tumaras sanduk kapaung tarima itemay pentaduan way matan taduan sakya di pamatanak lorang ka na temay ito merabutal lang tak bitaruno na tumak keponan nao tunarampun lang kada turu na pulong ilang kasanginan na sorong mali tema ito nataranak kada turu lan telepongan tondok na bayanang kandiang dalang tema ito naria kapamisaran lan tema di puditarik kemudian na seupan ibu pole makui ang namasak tiara ni madaring di kenang ni suatu batang kalemi anak untong murah sikam mutasik kamang gak sididang minangan talang tialo kapatulago kula taran berulangan nagi kula tabe tanglan putih ramban tura tua mi tanglan puli pamparayang mi kebelang napagat salam merah nendek pakan santang kepelalan long kambil santung ite mai sarara ilang bobiri di bulan mi tang pagan tiang makareng mi situru tuinan la tanah yang pamanas katongkonanta diom tema allo temo dia matu katongkonan kamarintingan na siane iyaya jomai buntukunen rambut tongkon marintin men patumali lagu nenek kui marasan umpama sa kaboro katongkonan na diong marsalialang unisung mak tambunusane daw alang letter A katongkonan kamarintinan na siya nenek iren lamay marante rambut tongkon marintin men patumali lagu nenek lara
Lompat taruh ketungkunan na Tamalantang nomor 25 saya lagu 10 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Nenek Clara. Domay talang sulat buntao Rapotong Marintin Mempat Mali lagu Siya Nenek Clara. Lompat manas sa kaburo ketungkunan na Diolantang nomor 15 saya lagu 10 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Dewa. Jomay Mangkuari Rabu Metanda Mali Tudung Kaboro lagu Siya Nenek Kuli. Masa Kaboro ketungkunan na Diolantang nomor 25 saya lagu 20 Karua. Ketungkunan Kamaritinan na Bati Nek Jepri Bidaran dan Batu Rabu Pamakamban Bulturengen Anak Makamban Tudung Pamitin Tanah Saririn Hutang Sitiaderan Anak Tudung Matang Kian Suruh Lompat taruh ketungkunan na Dio Lantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Dewan Jomay Mangkuari Bulan Nawang Rarak Nara Makamban Perende Bulan Demi Hutang Sitiaderan Anak Tudung Matang Kian Suruh. Ketungkunan na Dio Lantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Bati Eko Indaran dan Batu Bulan Nadab Syoso Mimi Siduran Tadi Anda Tudung Matang Kian Suruh. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siapa Bintang Daya May Limbong Rantial Talung Liku Rabu Mitanda Mali Tudung Kaboro lagu Siya Nenek Clara. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 15 saya lagu 10 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na anak Lai Membaya Dia Santian Umpama kamban Bunturenge Narama kamban Umpabintin Tanah Saririn na Tenebukutang Sitiaderan anak Tudung Netua. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Nenek Dia Jomay Papua Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Epa Jomay Papua Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Indri. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Pongrora Domay To Barung-Barung Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Nenek Juan Daya May Mengkepe Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Bapak Jepon. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Nenek Rafael Indeto Sampian Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Mintu na to lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 25 saya lagu 20 Karua. Ketungkunan Kamaritinan na Bati Nek Dere Indeto Durian Umpama kamban Bunturenge Narara Makamban Anak Tutun Matang Kian Suruh. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Bati Nek Ripi Indaran dan Batu Umuatang lama lusa ya sakuran ulang rara Narara Makamban Tang ladi kulle di tanan ni maswa saade perendem bulan na demi bukutang Sitiaderan Anak Tutun Matang Kian Suruh. Latongkon Diolantang nomor 20 Kesera. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Rey Jomay Wamenang Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Bapak Jepon. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 25 saya lagu 20 Karua. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Pian Reneneng Gulining Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 25 saya lagu 20 Karua. Ketungkunan Kamaritinan na Siya Bapak Axel Jomay Makassar Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Lompat taruh ketungkunan na Diolantang nomor 25 saya lagu 20 Karua. Ketungkunan Kamaritinan na Sari Jomay Makassar Rambo Mitanda Mali Tutun Kaboro lagu Siya Nenek Kui. Ketungkunan Kamaritinan na Papa Iren Lamay Tombang Kalua Rambo Mitanda Mali Tutun
keboro lagu siya nenek kui. Katungkunan kamarintinan na Halo guys. Halo. siya pengkini daya nenek kepe rampometan lemali tutun keboro lagu siya nenek kui. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Lipia daya maisadan rampometan lemali tutun keboro lagu siya nenek kui. Katungkunan kamarintinan na siya pengkini daya nenek kuliling rampometan lemali tutun keboro lagu siya nenek kui. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Depi Deto Durian metan lemali tutun keboro lagu siya nenek kui. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Nawa Joy Morwali rampometan lemali tutun keboro lagu siya nenek kui. Mintu na to lompataru katungkunan na di lantang 25 saya lagu 20 kedua. Katungkunan kamarintinan na ada Batu Bapak Pais Julai Manado rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Esti. Katungkunan kamarintinan na Pak Kalpi Domai Paniki rampometan lemali tutun keboro lagu siapa Pak Esti. Katungkunan kamarintinan na Pak Eldi Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Esti. Katungkunan kamarintinan na Andis Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Esti. Katungkunan kamarintinan na Ma Esli Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Nek Dewa rampometan lemali Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Pak Santi Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Ne Widya Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Ne Dusun Hersan Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Mak Kamba Jomai Rantebone rampometan lemali tutun keboro lagu Pak Desti. Mintu nato lompataru katungkunan na lagu inan na siapa Pak Desti. Katungkunan kamarintinan na Rakan Jomai Tosare rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na Bapak Kim Baturilus Tondok Bangla Karatuan rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na Nenek Alex Tondok Bangla rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Nenek Rani daya may mengkepe rampometan lemali tutun keboro lagu siya Bapak Jepon. Katungkunan kamarintinan na siya Pungago Lomay Tambunan rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Donna Gato Durian rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Sun Sin hindi boleh rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Jepri Jomai Makassar rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Matupi Deto Durian rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na keluarga Ne Angel Lomay Sura rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen. Katungkunan kamarintinan na siya Bapak Sika Lomay Karatuan rampometan lemali tutun keboro lagu Sanek Queen.
Ketumpunan kamarintinan na sepong depi dito durian rampungan namali kudung keboro lagu senekuin. Ketumpunan kamarintinan na anak nge membaya gua may karangan kesampian metan namali kudung keboro lagu senekuin. Mintu na to Lompataru ketumpunan na diolantang nomor 20 karua saya 25 saya laku 20 karua. Ki gua susimo sa araraktan sa aguran dan diburukin ada te dara tongka di laki daw may tetungkurang kada daw may panito pa ulilian. Apa dikuadikan niya mani kada tipipa di sarat yang basuripak dia dara tongka di laki. Maka lima nanti may katang maupuran angga katang palambiran. Kumulangan niya mani di timbatang pun maburan nanti may sorongan sepuk kendek ya mani di siok tang lempan lumpa-lumpana. Temay taduan sakpa di dandan mali. Toro makairi mani temay pentaduan way makan diong timban tingayami unisu mata lonton niya mani di temay taduan sakke di pamatanak diong suling kararak. Tang palambi mani dika kada sang bubutang padete mani sang patikang nabisara. Tang narandang ki mani petamami sondana mali. Narandang migi madiong bateng nadete migi mandale ina. Ikua mintu na katang palambiran angga katang maupuran. Tang lamiban niya madiong bateng solato maloina. Sangadina bumata tua barra mirata tamasawan si baru natumang pamurapan de paliu na kumonggong meratagong kaisanan analang ngamben buah balok sunda bayun na endek minta di paraya persalinan kandaurena dinopa anna sundun langan lolo na tang penelakan katumpunan tadi yang tema allo temo ubu di pendaunan na tang lapis salisian kamadan denan tadi yang te kula di pemarasan ang tang lasidiroto yang temerara di tawa tuak tang si pemantamang bela temay lomba di siok panaran nadako kedako kesule kumiyong ambanuami to ketibalik kumipa kulingami denopa misiterana kallo masakkel aku tutun nalalan si saladan kula madarinding laku pentutual lipu rampo salama siria pasakkena buang si talonton taboro totuman pararata salama laku kita mintu mas solanasa. Tabe, pengalukan telong minda sana. Damay marante. Apa sana? Yo. Ano lagi lay taman na nila? Baik tu banyak ke. Walang kapasidan dan ninde. Kong mirek gitu ya. Yo, tade, depa bisa te masaliri ya tumbay kasih na o tayo kusangi, kung naman tungguan sa lamo rombongan tutang na. Emida lawaite, banyak sa netira dumay batualo, umpato tomate. Banyak sa netira dumay batualo, umpato ala tomate. Yo, yaman na niretot. Oke, baik. Oh, kami rakuan itu koden ka bayin dekat yo. Tako pa. Tako na. Oke baik pemirsa, kita jeda dulu live kita akan kembali sesaat lagi.